Dobrodošli na ovu vođenu vežbu povlačenja energija, dopuštanja i zahvalnosti. Dobrodošli u ovu sesiju koju vam od srca preporučujem da slušate narednih 30 dana, jer telo i svest vole ponavljanje, vole sigurnost ritma i vole kada im dajemo prostor da se postepeno otvaraju, produbljuju i šire. Zato te sada molim da ovu vežbu ne slušaš dok voziš i da ne ležiš, već da izabereš poziciju u kojoj si budna, prisutna i svesna. Sedeći ili stojeći sa pažnjom ovde i sada. Pre nego što sedneš, pozivam te da ustaneš i da svom telu dozvoliš da se oslobodi svega onoga što trenutno nosi. Sve to što se nakupilo tokom dana, misli, tenzije, tuđe očekivanja, možda čak neizgovorenih emocija. Molim te da lagano saviješ kolena, stojeći, i pusti tu težinu niz stopala i počni polako da treseš telo. Najprije nežno, a onda slobodnije. Pusti ruke da se tresu, zglobove, ramena, celo telo. I dok se treseš, opusti vilicu i otvori usta i kroz dah pusti glas dugo, mekano, bez napora. Kao da telo konačno dobije dozvolu da izdahne sve što je zadržalo. Samo nastavi još malo, ako možeš, uzmi jedan duboki udah. Kolena su onako malo spuštena i dok se telo trese, nežno, onda sve slobodnije, više, stavi osmeh. I kad osjetiš ti sama da je dovoljno, polako sedni na stolicu. I samo dozvoli sebi da se smestiš, da osjetiš stopala čvrsto na pod, da osjetiš stolicu ispod tvog tela, tu gde te stolica drži, tu gde te podržava. Stavi jednu ruku na solarni pleksus, mesto tvoje lične moći, tvoja potencija, tvoja snaga, tvoja istina, tvoje unutrašnje sunce, kao što kažemo u jogi. I sada duboko udahni polako, svesno, zadrži dah, broji 1, 2, 3, 4 i onda izdahni dugim izdahom. Kao da se topiš iznutra i samo primeti kako se telo opušta bez ikakvog napora. Fantastično, predivno. I molim te još jedanput, udahni na isti način. Zadrži dah. 1, 2, 3, 4. Izdahni i dozvoli sebi da primetiš razliku, možda malenu, možda veliku. I sada te molim da samo slušaš moj glas, samo slušaj moj glas. Ne očekujem ništa da popravljaš, ništa da promeniš, ništa da postižeš. Ako misli dolaze, dopusti im da dođu, prođu. Ako nešto osjećaš u svom telu, dopusti to. Sve je baš kako treba da bude. I tiho u sebi postavi ovo pitanje.
koje dopuštanje i koju prisutnost mogu sada da bude. Telo, pokaži mi. Koja energija, svesti, prostor, čarolija, misterija, magija, potencija i snaga i dopuštanje i zahvalnost mogu sada da bude. Jedan duboki udah po 3. put. Zadrži dah. 1, 2, 3, 4. Izdah. Fantastično. I sad nežno trljaj svoje dlanove jedan od drugi i osjeti kako se u tebi budi toplina, kako se aktivira neka energija u tvojim dlanovima i u tvom telu. Još malo. I još malo. I još malo. Fantastično. I kada osjećaš život među dlanovima, samo polako ih razdvoji ispred sebe i stvori jednu energetsku loptu, jedan energetski prostor, kao kugla, kao meko živo polje ispred tebe. Kao jedna životna energija. Prvo, napravi manju i približi dlanove, da osjetiš povezanost između dlanova. Zatim joj dozvoli da se proširi i smesti ispred tvog solarnog pleksusa. Tamo tačno gdje osjećaš svoj centar. Sada bez napora, bez forsiranja, samo dozvoli da se u ovoj kugli sad pojavi tvoja žudnja, tvoja čežnja. Nešto što bi ti zaista doprinalo tvom životu. Znači, usmerit ćeš energiju na tu jednu stvar. Može biti tvoj partnerski odnos. Može biti više novca ili nove mogućnosti u poslu. Ili zdravije telo. Ili nova ti. Samo dozvoli toj energiji da bude tu. I onda koji su to elementi u toj kugli? Ako sada hoćeš partnerski odnos ili tu gdje ste vi usmjerili vašu energiju, postavi sebi tiho pitanje kako bi ovo izgledalo, kako bi bilo stvarno, kako bi se to osjećalo u mom telu, kako bi to bio doprinos meni i svetu oko mene. Ne, bez potrebe da ovo definišeš, osjeti tu energiju. Ako ne možeš da je osjetiš, samo stavi te elemente u tu kuglu. Znači, lakoća, radost, užitak. Percipiraj tu mogućnost, ta nova ti. Dok ovo radiš, u istom trenu postaješ svesna svog tela, prostora u kojem se nalaziš. Percipiraj ivice svoga tela. Super. Dah koji se kreće. Budi svesna prostora oko tebe. I kao da sebe vidiš u prostoru u kome se nalaziš u sva 4 ugla. Znači, uhvatila si ceo prostor, isto veličine si kao ceo prostor
u kome sada radiš ovu vežbu. I onda nežno, polako širiš svoju energiju izvan tela još više, izvan tog prostora, izvan svog grada u kome se nalaziš, izvan zemlje. I samo dozvoljavaš da se širi dalje i dalje i dalje i dalje, nego što si navikla da se širiš. U isto vreme uključuješ i sve elemente zemlje. Znači vodu, vatru, vazduh, zemlju. Ti hodaš sa zemljom, zajedništvo sa zemljom. I širiš se sve više i više, sve do prostora univerzu, gde nema granica, gde nema nedostatka. I ako negde percipiraš kraj, ide iznad toga. I još, i još, i još. I sad u ovoj veličini krećeš da povlačiš tu energiju. Kao da se ceo univerzum odgovara na tvoj poziv. Na tvoj poziv, na energiju svih ljudi, situacija, mogućnosti, znanja i resursa koji postoje. Samo povuci tu energiju iz beskonačnog univerzuma prema sebi, u tvoju energetsku uglu ispred tebe i istovremeno u tvoje telo. Tako da prolazi kroz svaku ćeliju. Trilione ćelija. Ti postojiš od ćelija. Kroz svaki deo tebe. I da izlazi iza tvojih leđa. Šireći se dalje i dalje. Bez nekog zadržavanja. Bez neke blokade. Nego u stalnom toku. Predivno. Tvoje molekule su sada počele da igraju, da se pokreću. Svugde gde su bili gde sve bilo kruto, blokirano. To se sada polako kreće, no mi smo u stalnom pokretu. Još malo, još jedan put. Percipiraj tu mogućnost kako povlačiš energiju kroz ceo univerzum, u kuglu ispred sebe, u tvoje telo, kroz svake tvoje ćelije, ili stanice se kaže na hrvatskom, kroz svaki deo tebe, izlazi iza tvojih leđa, šireći se dalje i dalje i dalje. I sad ako je tvoja želja ili tvoja namera vezana za partnera ili možda za klijente ili saradnike, dozvoli da se njihova energija pojavi. Čak i ako ne znaš ko su, samo pozivaj tu energiju bez kontrole, sa dopuštanjem da se putevi prirodno ukrste. I samo povuci energiju kroz svih tih ljudi, dozvoljavajući svemu da teče slobodno. I sada povuci još više energije, još više lakoće, još više radosti i obilja u tvom telu. Da se tvoje telo i biće sastaje sada. I to percipiraš dok se tok pojača, da cirkuliše, da se ništa ne zadržava. Jer sve to ulazi i treba da se kreće, da se širi i da bude doprinos. I vuci još malo da osjetiš da ti se srce otvara. Da si topla, da je srce toplo, da je srce veliko,
Kao krv što teče u tvojim venama, tako sada ova energija širi se, teče, inspiriše, poziva. Već se osjeća. Ljudi koji tebe traže, sada će da te nađu. Prilike, mogućnosti. Te vibracije za koje ti pitaš. Sve to što si povukla sada, kao da je oko tebe, kao jedno živo polje. To se polako realizira u ovom fizičkom svetu. I molim te, postavi pitanje, ali bez očekivanja. Univerzum, šta je sada potrebno da ovo postane moja realnost? Univerzum, šta je sada potrebno da ja živim realnost čarolije i da budem alhemičar svog života? Pusti odgovor. Ti ne moraš da znaš kako. Dovoljno je da budeš u dopuštanju. Dovoljno je da budeš prisutna i da veruješ da si ti kreator beskonačnih mogućnosti i da ceo univerzum radi za tebe. Sve u univerzumu radi za tebe. Sad osjeti ovaj prošireni prostor, ovo polje, da je tvoje telo prisutno, mirno, živo. Probudi se, da sva svetlost sija iz tebe, oko tebe, iznad tebe, ispred tebe i poziva taj ples. Iz srca šalješ mekurišće svetlosti prema svim ljudima, da te osjete još jače, još intenzivnije i da te prepoznaju, a i ti njih. I dok se ovo dešava, budi zahvalna, osjeti zahvalnost prema sebi što si se ovdje pojavila, prema telu koji te nosi, prema energiji koja te podržava, prema životu koji uvijek traži načine da ti doprinese. Zahvalnost prema svemu onome što imaš danas, što si imala, što ćeš imati. Prema svim ljudima koji su u tvom životu, bez obzira da li je to na negativan ili pozitivan način. Šta je sve u redu sa svime time što ti sada trenutno ne znaš? Ako dozvoliš da budeš u zahvalnost, u doprinost, u primanje, pojavit će se na načine sa koje su za najveće dobro sve i za tebe i za sve ostalo. I sad samo tiho naglas reci hvala, hvala, hvala. Hvala mom telu, hvala moje drago telo, što smo izabrali ovo iskustvo zajedno na planet Zemlji. Hvala energiji, hvala životu. I sve što će ovo sada doprineti nekome, sve ovo, neka se to pojavi sa lakoćom. I sve što će doprineti ovome, meni, neka se pojavi sa lakoćom. Kako može biti bolje od ovoga i što je još moguće? I nežno, nežno
Vraćaš se u prostor. Osjećaš svoje telo ponovo. Polako pomeraš svoje prste. Pomeraš svoje prste na rukama, svoje prste na nogama. Uzmeš jedan duboki udah. I sad ponesi sa sobom ovaj osjećaj u sve tvoje kreacije. U početak dana, u završetak dana. I budi ono što jesi. Hvala, 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 hvala. Hvala, hvala.